Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita akan belajar di kelompok ke-6 halaman 29. Ada Mbak Siti di Jakarta. Silakan Bu Siti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apanya yang jelek ya? Padahal kamu pintar loh. Bentar, sebentar nih. Ya, Ya. Apanya ya? lagunya. Kayak A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kamu mungkin untuk sementara jangan main cengkok dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba yuk. Bisa kok, kamu bisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alif lam mim. Nanti kamu latih ya lagunya ya. Oh bisa Ya, kok terus. Zalika kitabul la raiba fiih. Dzalikal kitabu la raiba fih. Terus. Hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin. Kemudian. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah. Walaqad, kamu masih ada gitu ya, masih ada. Iya, yang terakhir. Tapi nggak apa-apa. Nanti mudah-mudahan kalau dengerin rekaman kita ini ada perubahan lah ya, namanya juga ingin berubah. Itu. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah. Kemudian. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Kemudian. Wa min kafara fa Wamin. ya Pak. Wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Kemudian. Wa id qala Luqmanu bentar Pak. Wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izu. Wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduh. Terus. Wa huwa ya'iduhu ya Pak. Wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik. Wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Kagok ke bawah ini ya. Kurang sedikit ya Pak. Tambah.
Dari mana Pak? Dari ya. Ya. Ya boleh. Ya Ya, bunayya. ya bunayya la tusyrik billah. Ya bunayya lot. Lagunya ya. Lagunya hancur. Gradulnya masih ada, nggak apa-apa. Terus inna syirka. Inna syirka la zulmun azim. Inna syirka la zulmun azim. Kemudian. Wa wassaynal insana biwalidayhi. ووصينا الإنسان بوالديه terus Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Bentar, Pak. Bapak Ibu Nah, datanglah ke perkawinan kami sangat mengharapkannya. Ini bagus ya, berapi-api gitu ya. semangat ya, Pak. Oh semangatnya bagus kayak Pak Soekarno lagi proklamator ya sebentar lagi 17 Agustus ya. Gitu, mari kita hadiri acara ini bersama-sama. Ya, pelan-pelan gitu, Aduh Pak. Sid, tenang aja sih Sid. Kamu tuh bisa deh coba dibuat halus Volumenya diturunin ya, Pak ya. Eh, volumenya sih enggak ya kayaknya ya. Apanya yang diturunin ya? Apanya itu ya? Kelembutannya kali ya, Ti. Eh, Wa wasainal insana biwalidayhi. Jadi hari-hari ini kamu harus kayak orang yang itu loh di laparan. Bogor. Ya orang di Bogor di Cilendek itu. Jadi kamu bercermin ya. Bercermin sama suami kamu minta dibeliin koran atau apa. Kamu baca-baca, kamu ngomong-ngomong, senyum-senyum sendiri di depan cermin. Kan gila, Pak. Ya mirip karena memang orang-orang itu kayak gitu loh. Jadi berimajinasi loh. Emang kamu pikir itu kalau di radio itu di TV mereka juga ngomong sendiri. Oh, selamat Iya. malam Ibu. Kan kayak orang gila sama latihannya. Saya kan dulu saya pernah cerita. Saya di Kayu Manis itu di Jakarta di situ tuh. Saya ngomong aja. Tahu-taunya Nggak ada ternyata temennya ya, Pak. bukan. Ternyata pemancarnya rusak. Coba bilang ya Allah berarti selama ini dari tadi saya ngomong sendiri kayak orang gila Ngomong gitu kan. sendiri. Gitu memang kan. Jadi berimajinasi nah apa-apalah. Jadi harus banyak latihan, banyak pengulangan lah. Insya Allah nanti lancar. Ya, yuk, nggak apa-apa. Sekarang Hamalat. sekarang bagusin bacanya aja dulu. Ya. Ya, Pak. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluh. Ya, wa fisaluh. Kemudian Wa fisaluhu fi amali anishkur li walidayk. wali walidai kita tuh wa wa fisal wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidaik ilayal masir. Gak apa-apa ya, sabar aja ya. Ilayal masir. Ilaihi masyir. Ilayal masir. Mau diapain lagi itu penting, yang penting bacanya udah bagus, tajwidnya nanti dengan sendiri lagu mengikutin ya. Oke, enggak apa-apa. Terus Tak susah. mm, Wa in jahadaka ala in tusyrika bima laisa laka bihi ilm. iya. Malaisa. Dari ilm ya, Pak ya. Oh, dari ilmu boleh, ilmu.
il- Ilmu. ilmu ilmu fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Iya, ilmu fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Iya, kayaknya kalau kayak saya sih itu ya polemut ibarat kita lagi nyetelin lagu dangdut itu apa? Volumenya tuh blewer gede banget gitu ya. Jadi sembem didengarnya tuh gimana gitu. Jadi nggak ada kalau ini Evita Mala kan ada merdu-merdunya Shila macam milam kan ada merdu-merdu ini. Iya enggak apa-apa. Terus wattabi' Buat nanti pelan tahu-tahu terasa sendiri, Pak. Gimana tuh ya? Apa-apa lah. Iya. Wattabi sabila man anaba ilaihi. Wattabi' sabila man anaba ilai gitu tuh ya. Ilai. Ilaihi. Ah, ah. Bukan ilai, ilai. I-nya nggak jangan dibaca. Ilaihi. Ilai, ilai. Ilaihi. Oh, Ah, ah. pendek. Ilai. Ilaihi. Tapi jangan ilai, I-nya jangan dibaca. Ilai. Mati ya dalam Ilaihi. posisi. Karena dia bertasir ada sisanya. Ilai. Ilaihi. Ya, Ilai. Pak. Kemudian. Summa ilayya marji'ukum fa'un. Bentar, Pak. Iya boleh. Bentar iya sok Ya. gituin. Summa ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Bima kuntum ta'malun. Kemudian ti. Terus, Pak. Iya terus. Ya bunai. Ya bunayya innaha in takum misqala حبة من خردل فتكن في صخرة Fatakun ikhfa. Fatakun. فتكن في صخرة أو في السماوات أو dari mana, Halo. Pak? Ya, Pak. Ya. Fi sakhratin. Fis Fi fis fi في ah, في ah. صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها. Bentar, Bihanya Pak. jadi pendek. Iya. Ya bihallah. Bihanya jadi pendek ti. Bihaullah. Bihallah. Kemudian ti. Ulang, Pak. Iya boleh ti. في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. إن الله. Inna allaha latifun khabir. Iya ti. Terus. Ntar Ya. kata siluti. Ya bunda iya. Ya bunayya. Ya panjang. Ya. Panjang. Kan ada itu. Ada Lupa, Pak. berdiri. Panjangnya. Panjang. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf. Wa'mur.
wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Kemudian Inna dzalika min azmil umur. inna dzalika min azmil umur. Kemudian Wala tusawwir khaddaka bukan tusogir, tusoir. Orang lain, orang nggak ada iya. titiknya, ini. Wala tusair khaddaka Wala tusoir, tusair. tusoir, ain, tusoir. Wala tusair. Susah dia. Orang Jawa ini susah, orang Klaten. Tusokir. Wala Tusoir. wala tusair. Khaddaka linnas, itu bisa. Wala Khaddaka linnas. tusair khaddaka linnas. Wala tusair khaddaka linnas. Iya. Nggak boleh. Linnas. Linnasi. Wala tamshi, terusin aja ke sini. iya. Wala tamshi fil ardi maroha. Wala tamshi fil ardi maraha. D-nya pendek. Wala tamshi fil ardi maroha. Wala tamshi fil ardi maroka. Maroki. Jawanya keluar Maroka. Maroha. Ampun. Wala tamshi fil ardi maroha. Wala tamshi fil ardi maroha itu. Wala tamshi fil ardi maroha. Jangan pir. Pil. Wala tamshi fil ardi maroha. Nah gitu. Kemudian. Terus. Sebentar Pak. Iya tuh. Siti ini kayaknya pernah. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Siti ini kayaknya krisis kepercayaan, kurang percaya diri. Padahal dirinya udah pinter ini kalau begini ti, masya Allah. Ya. Terus. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Fakhur ya, jangan pahor. Mukhtalin fakhur. Jadi ikutin Siti pahor ti. Ulang lagi ti. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Itu di tenggorokan kamu ada karet kali ya? Innallaha la yuhibbu kulla mukhtal. Padahal ti datar aja ti. Siti juga manusia. Siti juga manusia. Jangan digituin ti. Datar Pak. Datar aja ti. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kemudian Wa qasidu fi masyika wa'zud. Waghdud. Kamu kalau ketemu Rumati susah aja.
Kalau ketemu huruf mati itu susah. Waghdud. Siti, ayo. وقصد في مشيك واغضض من Waghdud. صوتك Waghdud. وقصد Waghdud. في مشيك واغضض من صوتك Min sautik. Terus. إن أنكر الأصوات لصوت الحمير Inna in mana tadi? Waqsid fi إن masyika waghdud min sautik. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Kemudian aman rasulullah. Ini surat Al-Baqarah ayat terakhir ya. آمن الرسول بما أنزل إليه Amanar rasulu Amanar rasulu bima unzila ilaih. Bima بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون Terus كل آمن بالله وملائكته iya benar benar. Oh malaikah. Hah? Dikasih yang gitu. Enggak kan dihentikan. Wa malaikah. Sekarang wa malaikatihi. Ya terusin. Wa malaikatihi bihi rusulih Wa kutubihi wa rusulih. Kemudian la nufarriqu baina ahadin min rusulih La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kemudian wa qalu sami'na wa ata'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Iya, kemudian la La yukallifu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha illa wus'aha. Kemudian laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kemudian Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. ya, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Tinggal tenang aja, Ti. Kamu udah pinter, Ti. Lagunya tenang, Jawanya dikurangi. Ya, tenang, Ti, tenang, Ti. Udah pinter kok kamu. Yuk. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama Kama hamaltah. Betulan ya Pak ya? Sampai bawah ya, kama hamaltah. Iya. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltah. Iya, kama hamaltah. Kama hamaltah. Kama Kama hamaltah. hamaltahu alal ladzina min qablina. Min qablina. Kemudian Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Rabbana. Lagunya begitu Sitinya. Bener-bener Siti ini hebat. Masya Allah. Iya, terus. Wa'fu anna. Wa'fu anna. Waghfir lana.
waghfir lana warhamna warhamna terus anta maulana fansurna alal qawmil kafirin. anta maulana Ya kok fa. gitu ya Kak ya? Tenang Kayak aja teh. keenakan lagunya itu sih suka diubah ya Pak. Bisa ntar di surat-surat pendek ya. Kok sudah terlena gitu tuh Pak. Terlena itu Ikke Nurjana terlena. Anta maulana fansurna alal qawmil kafirin. Coba bisa lah. Ya. Anta maulana fansurna. Bukan fan. Iya Fang Pak. Fansurna ikhfah. Anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Iya, nanti tak ajarin lagu di surat-surat pendek ya. Dah tamat alhamdulillah. Ke surat-surat pendek Alhamdulillah. dulu. Nanti kalau pengen memantapkan, kamu belajar ini juga boleh lagu di AIUBA ya. AIUBA uan ani a naminal mu'nimai an ani a babi bubab. Mudah-mudahan lagunya di situ kamu ketemu ya. Tapi untuk refreshing, untuk penyegaran kamu nggak apa-apa ke itu dulu, ke surat-surat pendek dulu ya. Nanti belajar AIUBA lebih mantap. Kalau perlu diktat A2-nya, kalau nggak perlu nggak usah. Tapi kamu sih udah pinter sih, udah bisa. Ya, oke, sip. Oke, Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.